Штодзень па аўтадарозе Брэст-Гомель транзітам праходзіць не 1000 адзінак аўтамабільнага транспарту. Траса М10 з'яўляецца калідорам, які звязвае краіны Еўрапейскага Саюза з Расіяй, Казахстанам і Кітаем. Агульная яе працягласць звыш 500 кіламетраў. Сёння на участку аўтадарогі каля пінскай развязкі одна паласа часткова перакрыта. Дарожныя будаўнікі вядуць тут капітальны ремонт. На данный момент производится ремонт цементно-бетонного покрытия и устраиваются выравнивающие слои из асфальтобетона ЧМП, где уже в августе месяце ДСУ-8 планирует положить резино-асфальтобетонную смесь. Пачынаючы з 2010 года на прадпрыемстве выкарыстоўваюць адзіную падобнага кшталту ў Беларусі тэхналогію укладкі асфальтобетоннай сумесі з выкарыстаннем драбнёй гумы. Реализовывают технологию мембранной системы укладки. Если так по технологии, как вам кратко объяснить, мы сделали выравнивающий слой, потом разливали модифицированный битум, потом рассыпали щебень, черный щебень, и потом укладывали на асфальтобетон на модифицированном битуме. Як показаў час, экспериментальны проект цалкам апраўданы, гавораць спецыялісты. За 8 гадоў эксплуатацыі тых участкаў, дзе было пакладзена такое пакрыццё, на аўтадарозе не з'явілася ні выбоін, ні трэшчын. Пры тым, што тэрмін гарантыі эксплуатацыі дарогі толькі 5 гадоў. Для поўнай рэалізацыі экспериментальнага проекту на асфальтобетонным заводзе Падбалоцце дарожна-будаўнічага ўправлення номер 8 правялі модернизацию. Резиновая крошка в мешалку, смеситель, скажем так, добавляется, отдельно подача дозируется. Определенный процент ее используется, перемешивается, и там соответствующая температура повыше идет, чем на обычные виды смесей. И перемешивается, и она придает особые свойства асфальту. За час капітальнага ремонту трассы М10 дарожна-будаўнічае ўправленне номер 8 адрамантавала тут больш за 500 кіламетраў, 32 з якіх з выкарыстаннем новой тэхналогіі. Сваю ацэнку пакрыццю даюць аўтаўладальнікі. Ограничения не устраивают. Скорость. Дорога прямая, ограничения там какие-то есть. Вот если здесь дорога прямая, 90 километров ограничения. Дорога хорошая, что не ехать больше? Ну, с Санкт-Петербурга, хотя здесь вот домик приобрел в Колодеевичах. И катаюсь вот тут в город и обратно. Дела всякие, прочее. Мне нравится, очень хорошие. В Беларуси очень хорошие дороги. Очень хорошие. Уже ездим сюда 20 лет и все время восхищаемся вашими дорогами. И люди хорошие, дороги хорошие. И вообще белорусы молодцы. Згодна з планам капітальны ремонт запланаванага ўчастку аўтадарогі М10 дарожныя будаўнікі абяцаюць завяршыць да пачатку верасня. Марыя Кобец, Людмила Салдзина, Александр Дьяченко, телерадиокомпания «Брест».